Хотусулус академияны наха үддүктүгөрө тутабын. Бу хасеме онун сыллар усталарыгар бирге алтыхан хыджабыт уонны боллаана куруп көрөбүн. Хайдакта курдук саха ычатын, саха оотун, талаанын сайыннаран, өйүн санатын хугуннаран, ағар жоғырға, кепсир жоғырға, үмкүлүр жоғыр эре болбаққа, журналистик әйгеті еркелерін үлелән сыджаргыт, кинери бәғыт үләғыт абылын әркелері хыджаргыт, олақ наға керексе білдәқ зияла. Онан исүрәқ беттен ол минере болуду, қас білді бұл телевизорнен да көрөбүт, қағытынан да ағабыт, біләбіт тағаны төхілі ағылуғы әйге керия хыджағаты. Кырардық біттен бәйім ұлғыбын тойыбын, оны ие мағалан телевизорынан көрдөрөр эте, сиетен ағалан олардан, онна қотуғылыс икки қайысқаннан үлелерден кепсия біті. Ол күрдік бастықыта әлті конкурстарынан, ұлыстары кәрия жан сүймердер конкурстары ұталылар әті. Онтан иккіз түйімеға юн көрдірі кітары үлелі әйін болар әті. Әдер кәріспенженлері итен тахаралар. Оны кіра хаспыттан уже көрін, білен, үйреден ұлап бұтым. Онтан же бәйім хен улатамын конкурстарға кыттар кемем тиен кәлбіті. Ол сұрыттақпына хамай үрдік чепчалы 2-ші ағысыллаққа фольклор хайысқатынан гран-при атын, үрдік атын сөгеммен үрім үс бүкірдәбіті. Ол сұрыттақпына Татьяна Афанасьевна Гоголева әдер кәріспенженні кәлбіхе қаден ұңыр бұта. 2-ші ағысыл күхіңі өріқ тұруғар ұңырылламын. Манна кәлеммен жүкіскайға үйеренен, жа онтон ұлата аны әдер кәріспенжен бұхетінан осколыны бітарек бірділі үйінен сайдан ұлап бұтым. Я окончила Соскалахскую среднюю общеобразовательную школу в Анабарском районе, и когда я училась в 10 классе, когда учебный год только начался, мне сказали, что есть путевка в Полярную звезду. Я подумала, что это путевка на конкурс «Полярная звезда», и я очень сильно, можно сказать, была удивлена, потому что я не пела, не танцевала, и совершенно не понимала, при чем тут я. И конкурс «Полярная звезда». Мне объяснили, что есть такое понятие, как образовательный тур, и есть одна путевка, и школа решила предоставить ее мне, так как я занималась журналистикой, я была юнкором местной газеты, местной телевизионной студии. И все-таки меня не покидала такая тревожность, потому что видела я на телевидении только конкурс «Полярная звезда», и я за все время пути с Анабара до Якутска думала о том, что меня заставить либо петь, либо танцевать. И каково же было мое счастье, когда действительно по приезде я узнала, что это образовательный тур, где очень много юных корреспондентов, ребят со всех районов республики, которые учатся, узнают много нового о и промышленности, об экономике, образовании республики. И несмотря на свой юный возраст, а были ребята, начиная, по-моему, если мне сейчас не изменяет память, с 8 по 11 класс, и мы встречались с министрами, на тот момент с президентом республики, и перед нами поднимались очень такие большие серьезные вопросы, и я очень рада тому, что этот образовательный тур открывал нам новые границы, новые темы для обсуждения, то есть мы не учились по школьной программе, а перед нами раскрывалась вся экономика республики, и мы понимали о том, где мы живем, как мы живем и почему наша республика такова, и что мы можем сделать для того, чтобы наша республика смогла стать лучше, и, наверное, будучи юными корреспондентами «Полярной звезды», мы понимали, что мы подрастающее поколение, и в какой-то момент именно от нас будет зависеть, какой будет республика. Бүлітағы бұсықын өмірді қабрылы есфей чирая батынан ұсколаға оныз класска өрін әрттақпына қотығы сұлыс академията әдер корреспондентларға ұсколақ оларғар кастинг оңыр бұта олынна ұскола бұттан бұл ән қағық көлелер, онна ұлысқа хетігер сүрер кейі боларын бұғытынан бараңын кастин астенлер әмескетші жібіттері олынна тие минуттан қайда құлелі сылжар бұтын кәпсән бұл кастина ахан түрәбі дөйдіні өретер өреқті хүмеғар кербітім. Бұл туха поляркаларға юнкордамын. Оннаттан бәбіт бүлебіт ұлығын арас тұқылан күрдік сирдергер тиен, бұл қайдақ бүлі ұлыға оларырын, туақ қаннық жонлар үлелелерін кепсәмет олы сечуге өріқті өмеғар сылжыбытым. Онна ол кәнеттен антон бұл мен қотығы сұлығы күтары бірге болу мұнық үлеләхінім сағыламыда.
Мен 11 сыллақтан ағалабытым, 11 сылға сентябрьга Абурал санаторийга бастықы үйрақ түймеға болбыта, түрәбіт қарайым ден, олынна бастықы үйрақ түймеға маспыта. Оттан бастан Хотугус улустуғынан конкурс тен білерітін, бастан ол кәнеттен бігі древіне бітігер, горне улуска бігілікпер Хотугус улустағы күріға болбыта, олынна білеммен Хотугус улус журналисттер кыттами өлелері біттеммен бәйім качестволарбын, компетенцияларбын үрдетәрібін Хотугус улус әдіркеспенияны болбытым. Үйрәк турдырынан, түймәқтерінен сылжамын сері дойдуны көрін, оғылыр кітары білсен, кәпсетерге, саңарарға, еңелерге, камераттан толуат боларға бәйім үйрен бітім. К моему счастью, я посетила все 3 образовательных тура, то есть это «Родной мой край», «Россия, матушка моя» и «Мировая цивилизация». Была в Якутске, затем мы ездили в Вилюйский улус, также мы были в городе Владивосток и в стране Южная Корея. Что мне больше всего запомнилось? Наверное, нет такого тура, который мне запомнился больше всего. Каждый был особенный. И, конечно же, самым большим подарком, который преподнесла мне «Полярная звезда», стали друзья, с которыми я по сей день дружу очень тесно. Хотя мы и не работаем в одной сфере, у нас есть всегда темы для разговора. И я очень рада, что у меня появились такие друзья. Икитенче онсыллаққа биһиги экспоға барбыппыт кытайга. Онна бу манна амбастыктын мен тастайдуга тақсыбытым сақахереттен. Онна хайдахар маннык культурный шок кылбытым. Атын дойдуга мия холобыра бу маннык арас тыллақ, бәлері туспа культуралақ, нуроттар олоролары биттен. Онна бу маннык сири дойдуну керьер, опсайнан бу маннык ахаңаттан саңа дойдуну арияр, культураны, тылы билер, олысы чүгeye биттен өйкил бите. Онна онтон бу китенче онсылтан хағалан яққаһы бу билиңәңе дерем мен халыбыра атын дойдуга барарбын хасы билибин тастайдуга тақсырбын. Онна бу тоха кытайга жамын кытай тылын хан терергә биттем чөйбатыллахтыры бит культуралахтыры биттен. Онна бәйем боланы бу кыр агая хаксаннах народтар тылларын, онна культураларын өйрәтәйекпин багарара биппенден өйсына кирбите. Онна боллагана тоха Норвегияга барамын саам народтары кытар олар бутум. Ол саам народтар киннерме агая хаксаннах народтар кинелер тылларын, онна культураларын өйрәтән келбитем. Оны таханан Хакасияга барамын эме хакастары кытары оларымын хакас тылын, культуратын өйрәп битем. Оннан билеген аспирантурага үйрәнә сылжабын. Онна ме бу ме ото бу әйгетигер народтар хайдах олоролорун, кинер тылларын хайдах Иджалларын, үтчет хайда холорорун бәтин интернетка билинге уя холобра интернет нөңө бәтин хайдах канлык народка аксынарын өйрәтәбин. Онтаһанан оннаттан бу мен ханабар Хотугус улус меха бир самы өссүчүдүк бербит туга яккаби белага дякка андыйды арас сирдергер тиерге агас поларга жыныкытары теңге омук тылын өйрәтәргә да английский тылы өйрәтән арас холобра сиридойдуну көрәргә өйрәпте. Оннан билеген ол селбах сиргәрттем тастайдуга оннан оннаме бәм бу академия бармактанабын. Ағам көрдіқпа бес өріқтің мағарып жегетәбіппен, бастықым ол 11 сыллаққа, онтан күхініғар сразу бар бұтам, ол кәнеттен сайын олысы үйрі бәрден бәхес спортивный ойнуларға Дети Азия, олыны меген әме әдір корреспондентна бұхытынан әме үлелеттен ғарбыттара, олыны лұхын ден өрәбін мен ғамы лақан сетихим дяқпен сөп, әдір корреспондентны кәммәр. Ол кәнеттен әме үгіз үйрақ түймәқтіра аспыттара, оны күтті күтайға ғаджы бұппыт, үнкүйіт оғалары күтті, кілерден теві оламыд, күтай тұғанымыстамыд әме үгіз материалары біліміне әпіт. Ол самай ұмнулы бәт түгәйінімден міне дяқпен сөп, Азия оғалары ойнуға әпіт, олақан опытыл бұтым, сұрыюға дағаны, камеразан негер дағаны, радияға дағаны. Мен билеген бәйем артыс идеттигер үйрен хаджабын. Оны бу Хотугус улус меха хайдахара күз сана курдук бер бите. Иннеке олох бар тойкар бу биге камера нигер үлелер буллак битти. Бу тоха турга хаджамын. Оны бәйем кадар ханаммыты мен камераттан манды кутамал курдук хананараттым. Ол хетта кадера кини меха мандык бәйебин более свободно туттар бар көмөлөс бите.
самый өйден қалбыт түгенім ден. 2-нче агыс сыл хамай улханнык өйдө бүл болан қалбыта тога диетер. Энник ыңырыны тутуомда ди хана батагым. Онна те эрдер корреспондент быгытынан сагалам барам мунжа аны 2-нче 9 сылга күнгү өрөх турун кенниттен родной мой край кенниттен үргүжө мировая цивилизация Сеул Соғыру Кореяға Сеул коратыгар бар бұппыт, онна улахан инчон выставката болбыта. Ол выставкаға саха сирен делегацията, онна бұл бихиги әдер корреспонденттер болан бұд кейен, онна саха бұд хирен тәңгі көрдір бүппіт. Онна жамын әме бұл корреспондент бұхидынан, онна ол сенен саха сирен атыттан ақылы таңыспын кетен, саха культуратын көрдірен, Улан тоян ас бұппыт, ол самай улахан өйбер қалан қалбыт. Билген улахан курстарға бұхарын тәлер компетенциялар ден оғылырға даған улаханды кейлерге олысына адылақтыр әбіттен. Мен үгіз компетенциялар бұн, бұл құтығы сұлысқал бұппын ден, олғын ден өребін ұнна мақтана бұн, бұры сылаятшылар бар. Оны тәңе общественный үләбәр үгіз білер жанларда ақпалар бар. Қолы бұр мен профессиональный организацияға үлігі хитчі бұтым, студенттар кәлінергер, олында мен үгіз білсігілі ақпаламын, үгіз опыттақты боламын, үләбі бір үліс чөпчікеті, онына әніктің дағын тұралы хитчі дегенді. Пресс-конференция жақтың бағарабын сәп, Айса Николаевтан, ол қағаны кене жүкізге көріп ағапақылығайды. Оны наха әлбақ бұрағы пөпіні дейбін, қатыры болу ой әмергінді дейбі күрдік кірім барын тұрар дейбі күрдік. Қадар оны ара үдәханы түргенді кәлді тақпыны. Онына ikki şeyin yaxtın bağırıbın, ol toqqa dikəzil girber, toqqa voleybol toğun bir sırdıqtaqı bir grupa var. Olna ambastıqı kamera neger sportsmenlardan, onun üstü nutçalı, ol enine saxaları hanarabın bollaydı intervyu budur. Европа короттарыгар хиджубут, ол эме улахан өйдөбүл болон сүрөктөрүнөн калбыт. Ол турга интервьюун албытым. Олонна жа долгуяммын, онбукавын билингәңгылы өйдән калыппын. Билигин бәйем экономист быгытынан Якутск экосети компанияга үлели сылжабын. Ол гынан баран бу корреспондент быгытынан үйнен сайдан улаппытын бәйбер олох тухалах, олох бар. Ол курдук саңарың эре өренерге, жоны кытта кепсетерге, толлубат боларга бу улахан хардыны бербите. Примерно с 10-летнего возраста я мечтала стать журналистом, и, конечно же, «Полярная звезда» стала большим подспорьем для того, чтобы я осуществила эту мечту и в последующем поступила в отделение журналистики филологического факультета Северо-Восточного федерального университета. Будучи в «Полярной звезде», я брала интервью, общалась с министрами, то есть я выходила из зоны своего комфорта и училась разбираться по тем темам, которые мне были как ребенку совершенно незнакомы. И это одна из самых главных навыков журналиста – быть профессиональным дилетантом во всех сферах жизни. И как раз-таки мне кажется, что вот эти навыки были заложены в «Полярной звезде», и я все больше и больше влюблялась в эту профессию, и на сегодняшний день я очень рада, что я все еще в системе СМИ. Бу мен осколаны битерен барамын, журналистика егетигер барбатагы, бәйім боллағына Арктикатағы государственной культура искусствотын институтугар кирбитим, онна фольклорынан жарктамытым, бу сахан наротын тылынан, сахан наротын фольклорынан, оннатын бу егетигер сылжар бар, мен бу журналистика егетигер өйрәммитим, меха холобра бу холобра полевой үлелерге, жоны сергені кітері кепсетерге, онна фольклор арас көрүңнерин холобра үйрәтерге олысту халабыта. Онтон ол таханан ол кенеттен магистратурага үйрәнмитим. Онна ол үйрәне сылжамын саха медиаға келемін үлеләбитим. Эдер саастен сахалы сайтка. Оннатын жигнен журналистикаға үйрәнметақ болағым де. Ол әрен мен бұл қотуғы сұлысқа ылбыт, үйрәк түйімәқтергер ылбыт навыктарым. Мен бұл үлелер бір олысту халатылар. Оннатын білген есия сайтка ысмымныбын. Онна интернетнің үлелебін барыта. Инстаграмга эме онны бу казбидди билеген үлели сылжар әйгебер. Мен хана барыттан бу Хатугы Сулус академията бербит билите, көрите, онна олымна ылбыт опытым мехалдус тахалыр десінебін.
И сегодня я работаю пресс-секретарем смарт-библиотеки 203. Работала на НВК «Саха» всю свое студенчество и после университета вела программу «Новый день», была ведущей новостей, корреспондентом новостей, а затем я продолжила свою деятельность в «Саха-медиа», редактором интернет-вещания, а также была главным редактором городского телеканала «Якутск ТВ». И хочу сказать огромное спасибо «Полярной звезде» за те навыки, профессиональные знания и за те знакомства в мире журналистики, которые у меня появились благодаря «Полярной звезде». В первую очередь я бы хотела пожелать нашей «Полярной звезде», чтобы она развивалась в ногу со временем, придумывала новые форматы, которые интересны подрастающему поколению. Сегодня век информационных технологий, когда все дети, все взрослые погружаются в мир интернета и электронных приложений. Мы должны понимать, что умение пользоваться интернет-ресурсами, электронными ресурсами – это одна из главнейших показателей того, что человек сегодня является компетентным в современном мире и отвечает требованиям современного мира. Улустары керияхи оғылары бүтінні республика оғыларын төмәңгет. Бұл сырдыққа кереға уғыя хеджар тәрелті болағат. Онан исүрақ біттен әйгені сүйілбі хаскытыдынан ғардалибін. Онна өссі дағаны иннекі кескілләғыз, үләні санағыт бағатын күрдік. Әлбәғ өгіз сетейіне бағарам. Мен олықпар хамы хүрін ұттын бағар үрдәбіт сұлуым болар. Қотығы болыз. Онына чақчы бұл білген әлі жар едәбін. Хөпкі тайының бар бұл қотығы болыз селі радио академия олақан көмеліғ. Онытын білен тұрар. Татьяна Афанасьевна, онытын манна академия өлелер бары итәчілер роллар олақан бұлады. Онын bu телерадио академия аңардас беге саха көрдөрөр хитинерер компания бұдығар әрі лохан солтылақ болбаққа бүтін республикаға таланнағы олару таба көрін кенлері арыярға онына инеке лоқтырғар хердерге лохан солтылақ тен білген бұл білген үләхет болын тұрамын не дейбін. Хотугу Сулус академиятын ханыр болаққа, 2006 күнін спортивный комментатор болар сыллах саруктах тиен кәлбетен бір көйін родной мой край турга. Оныттан хасыластаттан мировой цивилизацияда тургар кіттібітім, родной мой край хаста тургар кіттібітім. Оныттан сүрдах мақтанымын академиялар тоғадетаға. Бұл сылбын $40 бар академия меха сүрдах камылыспеті. Это ходило азы профессии мехари быта. Оныттан кейда как становление личности дағаным наме камылыспеті. Мен академия тоқ парылы хеттергер Татьяна Афанасьевнаға, редактордарға, барастарға, руководительдарға, сопардарға барылырып сүрдәқті ұлақандың мақтанауын. Тапталлах академия бұд, үрбәғыллағы білуінен ететік істіңнек ағардалибін. Улахан мақталым мұңырасуақ ден әтеқпін бағарабын. Өрәппет учуталар бұтығар, бігіні күтті үлелеспет лекция ақпыт, бігі лектордар бұтығар, тоқ бар. НВК үліхеттерігер, онна бігі бұл родной мой край өрәқ тұруғар сыппыт санаторий бұт үліхеттерігер. Улахан дерің мақталбын тердеқпен бағарабын. Онна Татьяна Афанасьевна Глоголеваға улахан мақталбын әтиеметі елі қағам кенеханар күрук мақтаналылар. Ол күрдік біле әттірім күрдік әме сұнтарға үтілілер ұлысынай конкурсқа Олақ кірердіқ бұнығар, сұғын көйінет бәттін, еткі түгінчә қасабеті түйет үйіне біте болуды, үсіне бітеді. Ол сұлаққа хынаға күтті бұтын көйінеттен Татьяна Афанасьевна әміскетчі меген сетен ұлан тахар бұта хынаға олақ кірікі яуыны. Онына ол кәмге кенеп біте бейеға ол аттақына әдер корреспондентінен келер дебіті. Қадбәр әді барыта соғытшы баг болан қал бұта, мен ол қағам үшелдік, ол әдер корреспондент үшелдік өйдәуі. Кәді хүджар кәмейметі, отой орой мәнік кіроватым. Ол онтан ұлата ием бұл иетер иңері хүджан, еті бағатын қағаны біті толу ден біге әрелі ғаты. Ол бағаханата еті кедігін чағысыллаққа тол бұта. Onun kinin naha maqtanar Татьяна Афанасьевнаға он bilgi akademiya bud oğlarugar, bilgi altıs bujamtugar, isürek bitten maqtanabın. On bu bilingi
олох бутугар. Бу оголор бутун кытары билсе хыжарбыт, бихиха олох бутугар тухалах, духа бутугар үйрүлэх. Онна багары тем тапталлах академия өссө даганы үйүнө сайда турарыгар, элбах итилләчеленеригер, онна киндер макталларын ылан өссө даганы бихи чуталлар бут өрсылларга үлели хамсы хыжалларыгар, тусталыктарыгар жолу соргуну, кытаанах доробияны үйүнүнү тахарылах үлени багарабын. Бихи тапталлах академия бит мелжи элбах инкордары сүдаган элбах инкордары үйрәтә такая турдун оннан бу аныгы үйе холобра мен социаль системге үлелер боларын быһытынан эме бу наха багарым өтә биһиге академия битегәр оголары ме бу маннык исмымга үйрәтәхтерин онна сайда юнитралдан багарым. Полярная звезда, которая приносит свою лепту в взращивание молодого поколения, которое отвечает за будущее нашей страны, ну и вообще в целом человечества, то они должны заниматься тем, что сегодня действительно актуально. И я желаю, чтобы полярная звезда, она трансформировалась и была всегда интересной для подрастающего поколения и полезной. Бу хатыгы солос сирбасыла толарынан улханны кагардалибен оннагара дибу корреспонденттер бары дибет ханны кукуаханан ханны чихылага хатыгы солос терелибетен олхун диян өркүппет бу чихыланы сирбасыл диян олослахан сыт пара дияқпаха улахан сыл үгүс ого үгүс проекттар үгүс верилер үгүс сайдыбы тоголар дияқпасып онан улаханнык мактанабын бу улахан юбилейнан онна эсүлләгәт әлбәтер әлбәнистен огологыт әлбәтиннәр верилерге эмел бәтиннәр онна курутун верилергер бу үгүс ого улахан жон декерге көрдүндән багасына Багары мете күндө академия бар. Эссе даган әлбәхтен әлбәхситигиләре, эсселбәк оголор бу Биһиге республикатан кэлэн эсселбәк ого кэлэн жарыктаннын әлбәх сери көрдүн бәйтигер онна бәйләргер күз көмө болун, әлбәкка үйрәннәр, әлбәгә көрдүннәр ден багары мете.